tele mo le manoa ia toi whaatalofa atu, ia maufu alofa atu, le pa ia fo i male manu ale autostala, ia po senga fo i o tātou ofisa whasalau le nei tai au. Tai nani ai fo i le tapua mai fo i le malu, ia o le atunuu, ia. Maua fo i le awa noa tātou te toi wheiloa i le nei tai au, le alofa male anga leo le atua. Ia o le vaenga luna lua le nei o tātou whaatanoanga ma le autostala, ia ma ofisa whasalau. Ia e tu sai fo i matulanga o tāpenanga. Ia a uta tātou iai i se lanu moli, ia le tūlanga lea o le whaafoina o le nei vai tau o le maa ale ai fo i o le tūlanga o iai le sapalai ia o le swa o le lalolangi a toa, ia se tāpenanga a Samoa, ia e meise i tūtino le tātou malo. Ia le tātou whaatanoanga i le vai aso tuana i atu, ia le asa tātou awaiai, ia masui mai le tātou vaenga o aonga po le tātou education sector, ia o le vaenga o elitise, ia po malusi anga tau elitise po le tātou energy sector, ia o le tūlanga tau soifua maloloina. Ia e mese i fōi, ia le ofisa fōi o ngā luenga ale malo po le tātou public service commission, ia whaapea se sui mai le tātou private sector, tātou bisinisi tu maoti. Le nei tai au, ia o le ato i tu ina atu ai fōi, ia seisi fōi tūlanga o iei tāpenanga le tātou malu. I le ngalu e whaatase mana paanga, ia whaatase mai le nei tai au, ia le sui o le tātou ofisa o leo leo, po le malu o leo leo, ia mai le afionga ia mai avatele, kuno Falansisi, ia o le tātou vaenga Petroleum Products and Services po le PPS, tātou fuel supplier le atunuu, le afionga ia le ataua Peter Ripley, ia o le sui fo i mai le mtanga luenga o tupi, ia po le tātou finance sector, i la tau leo lo whapeo na ngafa ma le tātou Petroleum Committee, ia o le afionga le ia Faiva Saubi Finau, ia whatasi mai fo i le afionga Tiumalu, Malcolm e Sarah, ia ma le tātou Land Transport Authority, ia o le nei la tai au, le amaua le awa noa i tu ina atuaini la tau Folsanga, i ni tāpenanga fo i whaapeo na whaatino i tu tino nei le tātou malo, e mai se fo i tātou paanga, ia i le tūlanga o lo iai le sapalai, ia o le tātou swau, ia e mai se fo i nisi fuafuanga o lo whaapeo na whaatino, ia nei lava noa, ia o te tu ina tu lava noa a mata mai lava ia le afionga ia le a tau msalo le tūlanga o lo o fia mala malama iai ia le tātou atunu le tūlanga o iai le swau u te nei mai le tātou whaatanoanga sa whaatino le vai aso o tuana i atu ia atu lava noa i lau afionga le a taua Peter Ripley ia o le PPS po o le Petroleum Product Services ia mo se tūlanga fo i iai le sapalai o te nei. Alo, whaftai lau whionga le, te mai tei pule o le, tanga luanga nei i a mai se pui le tei tai o le, vaenga o le disaster management. Pataro whatu i le paia ma le mamalu o le tātou mafutanga nei, i a manatu ua umona paelango i a sāma whainga o le atunu ua waile popo i se whamatalanga. Ia e whatalo whatu i le whafonga mai, whita whafonga o le atunu sa mo o poto ia whapena fo i le mamalu nei o le tātou ofisa. Whapitai mo le awanoa ua whapena ona tuina mai e whapena ona whai e tuaisa mātou fo i whamatalanga e tusai ma le au nanga o lo whatino i tutono si o tātou atunu o nei whai au masui o le whionga i le li te whono, whionga i a te mali utu, tanu masa tiali po pipi tiali aliki, ia male a whionga i le li pule sili, e whionga i a whanene, le matua i a whanene, sa mau e tuale sefo, o i la tau ia o lo whafoea i le company o le PPS, po le Petroleum Product Supplies, ia o lo whapenao na ngā lulue wavalua ma le matanga ruenga o tupe i le whaatino ina o le aumainga o le suau i tutono o Samoa o mātou la walaia e pe e lima mawai iai i le matanga ruenga o tupe a wale le nei foi au nanga
wa umani me mana o mia e la to nei le officer tupe e fa pena la va na fa solo anga i lunga ia la mato lipoti e mato te le so ona lipoti fo i le mamalu mal pa ia le tunu ia o wala la va ia o mea e mo le 12 fa te fo i mal fa malo i le vaanga le te mai te minsta ia malana mtanga ruenga ia pana fionga le lipale mia tu sai fo i ma tulanga ua fa pena na fa tulanga i tato au nanga nei vai tau ia e ono le mata upu fita o lo fa pena o le afanga tonu le malama vili tonu le fio mai na tu sai male fesilingia po fe o iai ia le tulanga i tato suau mai le nei vai tau ia o le temin nei mai le aso o le tato sisinga fua na tau nu le va suau e fa pena o na fa tutumo tato tani mai le aso na o le tulanga i le pensini ia po ta vale foi ele e o le pensini le fa ingo le ULP po le unleaded petrol ia o yelo na swa e tu sama le limas futasi aso e kavai mai le aso na le aso singa fu ina utau nu le ba ia so nei ma le tiso ia le tiso le me foi le e utu ia me o pasi foi ba foi le ba o tatu mo sa vai ia ai mai se lava ia le tatu pawa le IPC e fa pena te le ona fa mo ina a wai le swa o le tiso la pe ama le fast food lu aso ia lo na kava o lo ia mai le aso le so mo ina utau nu le ba ia o le TPK po dual purpose kerosene ia le foi utu ia ka ko o nga umu fa pena foi ona utu ina ia tato mo li kalsingi kulang fa penga ia li liu foi lisi tu e ma fai foi ona utu el va lele i le yo ma fai ngo o le dual purpose kerosene ia on fa pena o le tamalanga o lo pe ama le fast fitus food fa ia ona so e kava e faisi ke le o le kava le maenga na le taimina ata to fuala mai le aso momoa o uni e o mai le aso se fulu le nei ia pe ama le aso le nei le tae o nei ia pe ama le fast food tasi aso o lo tutoe i le tato pensini le o ta vale e feo ai nei ta vale afi ia li liwange i le tiso ia pe ama le tols fulu aso lo pa pena ona iai ia a o le TPK po le dual purpose kerosene ia lo fa pena ona onus fufa aso o lo fa pena ona no iai ia o tulanga na o lo iele stock o lo i tonu le tato atunu e mawhai ona tawhili sauno ai ia lo tato atunu a wale fa o ngaina e ie foi la ia Malaysia fesili e muri mai ia ai po fa fea la le tulanga o le anga i luma ia a fa pe o le temile nei ia la fa pena la bona forza ona folatu o le vaale tau nu mai le aso le masina o Julai ia o le wa confirm mai e tau nu le aso fa o Julai ia i nei tatu atu nu ia banga na ai foi wo yengi nai tileis po le matangi po nai tulanga fa pena ia on fa pengale ia on kolo aku ia itua ia o le aso fa o Julai e tau nu le va na o Julai ia ona fa penale ona fa tulanga ai foi ma le va o le aso se furulua o aukuso tau nu le si va o fa pena foi ona fa pena ona fa tulanga i lalo o le au nanga o setema o le aso luas fultasi ana i le aso luas fulfa o setema ia fa pena ona fa tulanga i le si va e lo fa pena la bala ona fa tino ia nga duenga ina ia fa pena ona tolu lava masina ia le tapenanga ale company i lalo le taitainga ale treasury ia fa penala ia ona mautua ia le tulanga i le supply o tato tunu le pe o se maenga na e tauna fa malo atu i le nei mai te mil tato tananga ma lo fa lo la Kai la wala ya tawa ia mai le banoa i le tato tanga bano tupe ia kaiwa ia i le tulanga i le tapenanga ia o wanga ia i le tato tanga bena pe o tinatu fa nalanga pa ya so tumanai o lo lilifa lava ia le tato la sanga lo ia nei
I se tapenanga a le tātou malo. Ia, lau fionga whaiva. Ia le avanoa. Ya, after ya tu o fio ngar te fono. Ya manatu le ua manino tu langa piona. Sau no ya sunga ya le ya tawa pol sui lava le mal PPS. Pol sila fia le mamalu le atu no ya o le PPS. Ya va adua lava le ngaru tu e fatas ya i le tu langa lava le o le sua. Vai mese le sapalai mai tato sua mai atu no i fafo. Ya mor terminei mor sila fia ya o lo tatu ya i vai mal ma ale ale ya o lo ngalu tu e fatas i pia male matanga luenga ya i taimi uma. Ia tu sai mal fa fisili le tūlanga po ni ani ta iala ia MCA o tato ia le nei vai tau ia mole si la fia ia lalo lava mtanga luenga o tupi ia o lo ta oto mai ai le committee fa pito le vehicle task force committee ia mole si la fia ia o le committee lea ia ua fa pito le pule ino ta vale afia le tato malo ia o lea lau ai ai ia fuafuanga e mese ta iala ia ua lava le fesoasoani ai i le tatou tax committee ia pe ona iai lenei vaitau ia mo le silafia ia o lea ua uma o le faasolo le cm a matagaluega i tupe i matagaluega uma e mese ia faalapotoga uma le tatou maulu ia ua lava le kantorina ia e mese foʻi ia le faasoasoaina o tatou pensini ia i taavaleafi ia ua le mataituuina lenei vaitau ia mo le silafia ia e lima taavale ua faapena ona faamaonia mai le tatou komiti o le a faaaogāina e matagaluega uma ae mese faalapototoga le malo o lea tulaga ia ina ia faapena ona faitiitia ia ma faapena ona faaaogā tatau le tatou suaʻu po le pensini ia ua lava femalagaʻiga ia ae mese lenei vaitau pena faamausia ma le tatou komiti ia mo le silafia ia ua iai foʻi le fuafuaga ia o le faapena ona utu tasi o tatou taavale ia le pamu o le tatou malo ia i o siʻusega ia mo le temi nei ia tatou SOEs po taavale faalapotoga ia o loo utu i tatou private service station ia a lea ua iai le fuafuaga ia o le a faapena ona utu tasi uma i o le pampensina le tatou malo i siʻusega ia ma o le silafia foʻi ia o le afia uma ai ma taavale i le tise i lea fuafuaga ia o le aso sefulu tolu iuni ia o le a faapena ona faamamaluina ai ia ma tagaluega a taavale uma ma tagaluega ia o le autuina i o le pamu pensini a o le aso muamua iulai ia o le a faamaluina ai ia taavale o SOEs uma po faalapotoga uma le tatou malo ia ona tuumai se avanoa seʻi tautapena ai ia processes ma tulaga masani ia ona vatu ai lea o taavale le tatou faalapotoga uma le malo ia i le aso muamua iulai ia o le pei ona i tulaga na mo silafia ia ae o avea foʻi lenei avanoa ia e toe faamalosia ai foʻi i lalo le tulafono lava o faatonutonu o matagaluega o tupe ia i le mataʻitū ma le vaaia lelei o tatou taavaleafi o le malo ia lua afe sefuluiva faapena teuteuina le lua afe lua fa ia o loo manino uma iai ia tulafono ma taʻiala uma ia foefoe po faatonutonu ai le faaogāina o taavale a le tatou malo ia pei o se folasaga puʻupuʻu lea ia ae mese ia galuega o loo faatino le taimi nei ia mo le silafia le mamalu sila tatou atunuu mai lava ma tagaluega o tupe ia faafetai Taitele atu i le tagaluega o tupe ia i laufioga faiva ia se folasaga foʻi ia ua foʻi tapenaga o loo faatino le taimi nei ia e masalo le isi vaega i te lē latou pito laau ia o le a faatino a o tatou iai lenei laasaga ia o le tatou vaega lea o le Land Transport Authority faatasi mai foʻi ia le tatou sui ofisili ia le afioga lea iā timalu Malcolm e Sarah i se tulaga foʻi o iai tapenaga le LTA le taimi nei. Over to you. telefono ia e lo le tava ka masun sta pa pelo kuti fa ton problema fa mai ko to sina a forsang pu ia pe tu langalo i temi nei o le tapepenanga o le preparedness le fa tino ko le tanto problema temi nei
Wisho ngalwenga lo whaatino ia lo whaile tato National Stop-Tiki o le whaitawina o Mota Valley tonu tato atunu. I le ngata i tawa tiso i tawa le high priority pe o pensingi e whapea whaita vale ro whanga le tato essential services. Ngalwenga le whaatino temine. Le whairo whaatino i loa ia tūlanga wātaputapena. I tūlanga i tiso ma pensingi tawa na whanga ina i whaia taitas. Mai se rawa tūlanga pia o tato tūlanga red. Si kola sama mai ampa. Si koe tūlanga lo matu i tilo ai mo se fia le o le tato fuel rationing. O matunga le whaatasi tūlanga ti tilo i quotas o allocations. Le ngata i lea fui po tūlanga i ringa enforcements. Wa fui whanga mo tato beijing kiso. Le fui te lo se te mio nunga fui ma lo fui whaatasi mo tato. Anga le ngata i pang beijing i tūlanga whaapea. Le whai eo na rationale tato tiso mo tato beijing. Le wisi fui whanga mo tato ta vale. Sa ta vale. O le sui tūlanga lo mo te loi mo tato pena i pū lema mo se fia o le te loi tato public transport. O te lopo i la te le fui le focus mo transportation mo tato atunu. Mo se lau whanga mo pasi te mine mo se fia te lopo mo se lau walusko tato pasi te mine. I ora te lopo i routes se tau na efficient time se fai tūlanga i o le malaki pere to pale ki whenpanga tato velo po la diesel mana rolling on island. Iso tūlanga mo se fia i ona mate te fo i te mine i mo tūlanga ho ile o le oani tau wha pēr o tato tapuna le rei. Wai e koe isi wa ina koe pūlenga e uli wha so e wheniti. Tūlanga o tato e wha tinia i tūlanga koe i o le rationing o tato beijing. A fo yala me wha tino ai. Mas foi whanga tato tamato tato wha tasi mo tato beijing tō wha pēr. Isi koe tūlanga no matu tape pena e tō pūlenga i o tato public advisory. Tato awareness. E wale mo te inga e tau kāpuli por tasi o tā wale whanga e taitas. Mo tūlanga pāpia. A te roa mai a fwoi e tape penama. E whasu e fwoi e komiti. E tua te roa whasalonga no tato leo. Mana whaloa. Taitere lau fionga tūmanu. Ia masalo le si vai na ta ua fo e tiu manu nei o le enforcement. Wai pe ona ta ua taimi nei o lo tilo i tātou fuafuanga, tātou tāpenanga, o le ale au wala o le a whaatino ai o le si vai na ta ua na ia se tu tilo la le tūlanga o le whaamalusia po le enforcement. Pea o le taimi te taua na whaatino ai, ia o le tiu te taua la lea, ia wa awai mai ei lea fiong foi. Ia mai ava tele, ia o le tātou mtanga luenga o leo. Ia e wha pura mai fo inisi fo i o tāpenanga. Ia o lo o sila. Ia i le tātou mtanga luenga. Nau fionga mai ava tele. Aloha tai ke ata te fono ke ata no. Ataru whātu i o ka kōku kaua nei. Se ia le vaenga la pasa i lau. Mai mua tapua mai fo i Samoa. Ia ataru whātu nei tu nā le tai au. Ia i le ngabuenga sosota au fai whātasi. Ia ale kako komiti. Ora muta i tuina ia le tūlanga o le tiki o kako penisini. Ia MSC i o kako tisos. Ia wasi o tātou o tunu Samoa. Ia e whaile e whatawa a mafonga tau mole na whionga Ninstar. Ia le whionga wile le lipa le mia MSC i o sukomsina. Ia le mātu pulenga. Ia e whafonga atu ai ia tā pentinanga foi. Le tanga luenga o leo whapui ma le ola tu fuata ina. Ia pēr whapea e tūla i meili tūlanga lea ia ua whaititia ia le kako whiua li Samoa nei. Ia e pēr si fia e lama laina ia o leo lo tātou le tūlanga lea o le lanu mori. Ia po le Amber Alert. Ia o tāpinanga le mātou tanga luenga. Ia e o pōngana e le tūlanga le tiu te whaifoi mga luenga whātino le tā luenga leo. Ia o le tausia lea o le file mu. Ia o le ola ma le suifua o tangata o le atunu. Ai misi o kako me tōtinu. Ia wae le
o mana e tulanga ia le tulanga le o le panic ia o le to o tātou tangata nu pe atula i tulanga ia e pa taitainga ia o le tulanga sa ia tātou sama mawā o le kako COVID-19 marima a whapea e tula i mai tulanga lava na ia i le mātou tanga luenga e o le whatu mawina ia o ala le tula fono le enforcement na ia whaititia ia le tulanga i whewa i o tātou tāwale ia ina ia sefe ia mamau pea ia le tātou pensili ia le ngata i leo tulanga e whala whakotopoto ai ia le tōtelo tangata i wai peo na silfia i o nae tenei na ali ia e mai inisi o whawhita auri ia e awhia ai le soifua le olo tangata o le tātou atunu Salo si ba e ngalo fio ngal tai fono ia o mato ngal do so tau au on tau lo tupe a mese ia le komiti le o le vehicle task force al tatu malu ele fa malu sia le o le tula fono le o le fa ititia o ta vale le malo e fio ai le o ia pe manaba ia a mese o tula ngai fa i mo vai aso ia e salo e se tai mi fa i lo ia o le a tai tu ina tau lo le fa pui e ala i road patrols i pō, ia ta vale ia i le tau aweina, ia pepa whātanga, ia mai tanga luenga tupe, ia pōl komiti foi, ina ia whātutuina, ia pe awe foi mātou headquarters ia pia, ia e whai e inisio tunga inga, ia e nā o ta vale o le tau aweina, ia pepa tanga, ia i le mā nawa i o ngā luenga mai le lima i le afiafi, ia se pa ia le iwa le tae au, ia o le aso fou a whainga luenga, ia po le aso ngofua pēr mai, ai ia whai ingo le vai aso. Salo ta penpenanga mai ia limtanga luenga, ia so sofa tasi ma le whiunga tai whono ma komiti. Ia peo na ta ua taimi whanu, ia o le anawatau al mtanga luenga, ia o le uia mo tula whono pa marusia, ia le ngata i lea, ia o le soifua ma le olo tangata o si tātou atunu pelo sa moa, ia e misi o tātou mea tō tino, ia o le mātou tala pupulelo whiunga tai whono, ia so tau au e pōi tātou whātata noanga ni nei tai au, whātai. No, whaftai tele mai awa tele, ia tau tono se awa noa nei e tu ina atu le tātou ofisa whaasalau, au tu stala ia tu ina mai fo infesili ia ma tau mwhai atu iai ia le tātou sui o tātou komiti mwhana awai mai le nei tai au. Lalai salanua. Ia, whatalo whatu fo i le nei vaenga o le tae au ia tōwa whiunga ia malo lava le ngā lulue. Ia o la fasili, ia la amata tupe la fasili whaasolonga o le safa pena whaasolo mai ia le tātou lau le nei tae au. La fasili mo tuale a tawa whamun mule. Tu so le 5 sutasi aso lea whaasfulu lua aso mal whaasu wha. Leo wato e whaasu tasi tolu lua unu wha. O le kawa atu umai up until on the 4th of July. Le sa wele si oil tank a whamun mule. Ia o le mol whafisili o tātou nuana i kaungu o kutemin. Oi, sorry, o le asol nei. O le asol nei lea i le fast food tasi na mai le asol taunu umai le ba aleanga umakngi le asol mua o yuni. E o mai le asol nei. Tu fasu kasi fasu solo tuai ai a fapeo le te fisilingia ia le aso taunu mai le ba e taunu mai ia le ba nei to e losfu lu aso kava le pensin to sful lima aso kava o le tiso ia ai to e fitus fulu to e fitus ful fa ia fast food wono i aso e kaba o le karsini i pe o le tulang o le fika lenta watu o le taunu mai le so na taunu le tanka e o mai te minne O le fasili lau o whiunga le a taua le tau to e tulilo atu e to sai fo i malau fulasanga. O le fōlinga mai up until the 4th of July. Ia sina fasipensini le to e until the 4th of July. If you are talking pe fa pe le te saunu mai mo le pensini tabale
Wa ese ULP ia sfuli maso le tutoe ia o ia sorry los fulu tolu waso ia o mai laso los fulu tolu waso ia el pensin sfuli maso ia le tiso ia ono fast food ono aso ia le lai koe lava ia aso ia Fuafuanga foi lea le tau company pe whape o atu o la o umi a le tau ale i saute le Middle East. E se fuafuanga foi lea mo le tiptilo le te wale o mai le tanka le sofa i ulai e tu watu asawi a December. O le ase fuafuanga mawhai o na kawai le tato atu na taimila o fionga le atau. Aftai, mo whafsiri. I totonu lava ia le matou whasino manga e tusai ma le matou wabana no foi ma le office o tupe. E ia foi ta iala e whapena ona a olo i le level lea ia on whapena la i ona on tawhia i le so onga whaatawina tungo pensin. O le whasino manga tau o le aunga tau ala o le matou kon karate o roo iei nei. O le lokola ia whapena ona whaile au nanga mōlu tatu atu no. E ila le taimi fui lea e whapea mai ia le office o tupe. Ta ofi le utuina o vaaia mai whafo mo mese i il same. Wapea ta ofi le maa. Ia leo na fui e batu whautuanga e matou nei. Whamole ka ofi vaaia e le koe ukua vaaia whanguka e adwa wa afe mai. Whapea nga i il same. Walava nga o kako IPC. Ia mai kako vaaia le kako vaa le aluanga isa vai. Pe whapena le whatinonga o le mtaupu. Whapena foi la i le tūlanga i le malai bale. Ai foi teimi a wheo i le uri e nungo le ea ua vai mai o le tele kako pensing. Ia ngā pēla ia la anga i mai. Ia ai foi ia ta ia la ua whapena un whata oto e le ofisa o tupe. Mai foi me le whautuanga ale company. E whapena un longa ta au filmanga na. Ai tu vanga nā rapa ba lele masani o ngā whe mai a baku kakangaka. Ma ave i whea, ia ma whapena mto e tatu wheo e a whapea. Ole auna lava i ole au aunanga. Ole tatu roto i whare. Tau. Ia se sau noa ia lau o whionga o le fifa longo malu le tinu o mai tau pito la au as oil supply. O lai le ia le tato pensinio el teimi nei? A whamulmule. Yes. Ia olo ona o whafsiringa, ia olo whapengaunga lava le tiso. O le sua uma lava, olo whapengaunga lava i teimi nei. E pe ona pe fa maalo mai el tūlanga foi le tusai ma tūlanga o lo tutupu ia tunu i whaf. Ia le au i so mātou malo si le vai. Malo whala la. Tai. Te mana ia. Ia tawa manua le whaasoso mai. Whionga lea taua e malo foi mo le fulasanga malamalama au le toe manula va wa sa mo sa no mo le to officer ina we so no le lava sa palai o le ale winga le so no o le ale tele o le volume o le so o le yelo tatu tu no we fuanga ia le to fa be mai o le lava ia tatu supply fa mo le lo fiunga if you can break down these things that you have already mentioned fa mo le lo fiunga. Ia langa lepe mai tau watu ese ia le tatu whaawinga ina o le lava. Ai o le mātou lava. E fuafuanga i le kako consumption. Ao iei tuatu ai le taunu mai le whaarea na taunu mai nei. O lea la. Mai le teimi nei se o le teimi toi foi mai ia risi ba. O lo lava sa, lo lava sua utotono le tatu aku i vaenga ese fai o fencing ka vale ia a whapenga i kako kise ma kako whawhewai i whapenga foi o tatu vale ia pe ole ia po kari a koe lau fisiri le tūlanga na More time for mamlama ia lera o manino just to ask ile taimi le nei o la se te le iei whaumul mole taimi ia la vale nei
Ngol mingi fa le ngumela. Ai a foi ngi o aso ye to tato kilo le aso o mai le so mai le aso mo e o mai le aso ne le wo se fulu aso to fast food aso to fast utasi aso ye to o le normal consumption ale ia o le pensini ia ka ko kilo I fo le tiso to fulu aso le to ia o le normal consumption ala e alu mai le o ye se me o kaofia pe fa pe o fa pe na fa pe na foi la kersin e ono school fa so la to o le kersin e pa mo si ba ngale fa si kele Ele a tau malaf sin muli lau fionga fa muli ono le fa tua mo la vano. O tulanga foi le na fa la wilo le tatu komiti vai aso to nai. Ia le tulanga o yesa mo le no muli ia pole Amber Alert. Ia o le foi na wani so reporti. Ia na fa le ia se atunga lunga o le to ofisa. Ma fa no fa manino lava vala le sota inga to ofisa. Malva ngale ale tak fa mo le lo fionga. Aftai mo le fa sili ele upu foi le a fa sa mo ele ia le punga le mas ele fa konginga foi le makapia le manaia ia pe fa pengana e fa tau ese tutuila pa manua io ese foi le sila la to ia ile tulanga o le meta o le Amber Alert ese foi sia matou ngaluenga fa fantas le lava sa tatia tulanga elanga e fa penga foi le tulanga ile pulenga o mene o malo a fa pela mo te ia na le fai umu ia o matonga venga o fai ngole umu ia nga fa pengala ia una tu atu ilisi vaanga le lunga I e la tu te fa so ina tato umu ia arol foi wo fa ia kula ko I vaanga umu mako kele o iloma ia nga fa pela ia a le ai ka ofi kalo ai venga lua ia nga fa pengala ia nga fetuna ia mo pe fa pena ia le tulanga le olanga nei lo se fa lo la Faftai lava lau fiong le wo mai ia le atawa le lu mai ala ko nai fa so solo vela lau fiong Phones o le feo ai. Ai a fa pe ese siri mo le atawa ia fai mai. So no. le ai wo ma siri mo le atawa pa wa meu Papsilia tua ia le atawa po So no po mai. wale na mata watu le vai asunte ne ufa pea e de aisea ia le komiti e fa pea mai e watu le Orange Alert le swa ula o fionga de atawa sili va malmoni le ai ole mena tau fai watu ai ia e desi me o ia lo fifisiria kwa I tanga ruengo tupela o fionga Ni me angi mo kulika I ka malo ma ia ka malo falo la Ai lo la sa mo la fionga le atawa ia. Ese fesili mo tato mtanga luenga o tupe. Ia ole tanga luengo tupere ere tele ani ofisili la fafisili atua fa mon mole la fionga ona ole vai asunte nei le sa no ai ia le fionga ia tanga loa ile tulanga foi lo sila ina ia kilia uma payments awala le tulanga foi le o le tipsilo lato ina ia te o tato fa ono tu mai le langu red ia alo ia se tulanga fa le tonu I paymeni I totongi I totongi o tato baila aula o fionga ia ona o lefa me o leta e tala o nga lue fa atasi tala no fa atasi man tanga luengo tupe ia la se tulanga o ia o tau pole atu foi ta ite le payments o si oki ka ko baila au fa mole Aftai lava mo fafsili ia tu sai mo le fafsili tulanga o vaila au pe o tasau no ai le ai o ngalo ruem tanga mo tupe ma le tato o tanga ruenga so fu malo le tau fai fa fol fa fitau le mo sila fia ia o lo mata una tele lava ia a fo inisi fo o payment ele to ngina mo sila fia ia o lo tau ma faila na ia fo ia va na ia awala wa ni si o ti o tato vaila au ia awala wa so fu malo lo no so tato tangata no o se tali atu le mo fas se payment la o fionga la si oki
mo sila fia ia ele o mai lo te bile na ese fo il vai no lo ngafa mal vai nga le ya ton wala mo mani fa mo ia le sita to a to luma fa lo lava Aftai lava lau fionga lau silia tasilia. A whai olo o le lei le pensini ma le swa u le taimi le nei. Ia, o la le mea lenga si i lunga ka o le pensingi ma le diso lau fionga. Ta ngā ruenga o tupe wa o tawale a mai e whaalinga vo ile o le alu lunga ma le alu ilana. o le facility lo ele to pol sila fia ia imagina ta tasi uma le su ia ta wal ta to swa fo pol pensini tu ina mai ton ia ma lo fa manino to fo ia ai inga ia e meso ma fu anga e ala ona si tia ia pensini pe ona e fisilingia ia ele to na mal sila fia ia o e ti teme lava le tau o ta to pensini pe ona mai ia i me ono tutupu pe o sila fia ile tau o lo fa pena ona a tato lo o mai le vafo o Amerika ma Iran ia o lo a fatino le tu tonu sa ia pe o mafo anga sili na mo temil nei wala ona si tia ile tau o tato pensili mo le sila fia ia mani sila ma tu langa e mesio o le a si tia o loa e mesio ia tu langa o vafo ia o no mai ia pe o vaenga o mai o lo a fia ile tau o swa ia pe o na ia ile dei vai ta mo sila fia Ma lo fa tai lo fiunga mo le tau fa pulpuloni som tau. Ai lo fiunga fa mulmule nei le mau lo sui. Ile ngalbenga lava ia le tau vai ngal sector mo finance. Ola se sa te fa tai tai ole pa ke te fu mo le tau sanga lava ia ile sa palai tau suau. Ai ile alo mo maula mo le in the long run ia e ono fa ina fo tatu te mau inga ono fa fitau lo tule mai ila langi. Po lava ia tatou whaasoa, ia tūlanga o le na long run i tatou sa palai tau soa u whaamulmule lau whiunga, ma lau tele. Mo sila fia ia o le whaafsiri tūlanga le pāketia i me sila whaatau ngar tatou soa ia mo sila fia o le sile vaenga tāua tele galom tāua na tupai a le whaamumua. Le ulo ia i lava le pāketia ai o mo uman whaaleo leo tau sanga taitas. Ia wale tūlanga le pensili ngia. Na ia walawa ne ia se tūlanga ia i mai a mea ua le mawhai tatou malo na whaatau swa ia le fo ia mātou ngalu e whaavara lata fo ia mani PPS i taimi uma ai mese le tatou major supplier o le Exxon Mobil ia o lo au mai swa o mai fafo so pena uta ua e ave lava le whaamu montana rango tupe ia i vaenga ia pena sa unoa ia awa lava ia le ngafa tau li mai no ia tūlanga o swa o tonu se tatou atunu Malo le sau no lau fionga. Famal mole lau fionga. Fai ona e tau famanino pe se fua fatau o le fatau ina mai o le soa o ia tunu mamau. Pe foi se possibility e mfai ai ona o vatu le sapalai o le soa o e fatau mai sa mo me tunu mamau. A fa pe e le possibility. Fa matau tanga e le malo a me se foi o le matanga luenga i se tulanga i ono o vatu ai se sapalai ono au mai mo sa mo e masino i luma. A wa leo tulanga lanu moli sa mo taimi nei fa mon. Ia, whawhatai mo le whawhisiri. Ua e siri ngia le supply no tatou swa mo sila fia. Ia e fua lava e tatou tane po capacity e mawhai ona tuu ia pe reserve mo tatou swa. Pe o le vaenga na e fua i fua i le tau i matulanga uma. Ia wa lava le soronga le lei pe le au mai le swa. Ia e fua le fuanga le tanga rengo tupe mo sila fia. O le afa pena ona toi whausia nisi tane mo le anga i luma. Ina ia whapena lava o na lava ia suau ia ai me se fo le tatou motu sa wa ia pe ona i fuanga na lo a ta oto mai ia awale anga i luma mai whalala la Se vave lau fionga o le taimi e toi fausia i nei tane awa leo wo va aia tu lava o tulanga mo la ao o lava sa mo tulanga lan mo fa mo. Ilai o laua i le fuanga i le tausanga fau tilo tau fau ni tane i motele o sarafai ina ia tau fai lava ina ia lava le suau ia pe ona tatou sila fo ima sila fia nei vai ta ia o mo mia lava le lava o le storage ina ia lava fo fa so ina suau ia wa ia vai taimi patulanga pe o tatou ia nei vai ta ia
Tai lau whionga nei se ofisile o tūlanga tau tamau a inga man tau o soifuanga. Wai pēle ana e sau noa e a fia fwoi o no o le siti o tau o suau. Whai ana sau noa lau whionga i se taimila tamai, mai se fwoi whamani a mea lau whionga i le taimi nei po o e se tūlanga o le siti o le tau o loa o no le vaenga nei. Whamon mon. Ia, whaftai no le whafsite roi le toi nā tia le tūlanga. Ia, ka mea umalava o le suau lava e whamoe moe ia. Ia, e me se fu le freiti, ia, ele mai no le suau. Ia, mea moni lava, ia, e afia, ia, o loa matulanga uma. Ia, le ala na le avilfa, ia, mua fu, le komiti nei, ia, me se fu mtanga rengo tupe. Ina ia ita i ala, ia, pela ua whata oto atu fu, ia, wha iti ai, ia, sona. Wha o ngā, ia, e me se na ia wha o ngā te tau, ia, tatu suau. Ia, pe o ngai vaenga, ia, avel tatu wha momo, mea moni lava. Ia, ia, afia uma se tas, uma mtulanga uma tatu maro. Ia, pe a wha pesi itia le tau o suau. Ia, pe o se toi so atu lea, ia, ngā whaia. Malo whaftai. O lau whesiri whamulmole anga i tonu lava i le tōfuafuanga leo whatatia e ono whatapula ala whai o ta wale mtanga luenga i whaonga. Pea o stulanga ma ali. O mtanga luenga le malo yeia mo minister, sui minister, o ofistile le malo, sui lango lango mo mtanga luenga le malo. Whaina e whamunino o hata awale ia la whatapula e au fia mtawali ila tolo ilunga whatumtumunga pena o tawali lia e whaonga e mtanga luenga mo ngā luenga. Tai mo whaafsiri, ia, o le secular pena whapena o na tuatu i tua mtanga luenga whaakutonga. Ia e lea a fia aila ia ta vale iwa e ta ua. Koe ta ua la tu office holders fu ia mautofi a tatu malo. Ia e lea a fia la i le whainga whaabai lea ua ta otu atu. Ia o le lima ta vale na ia e mo tonu lava o whatinongo ngā luenga official malo mo le sila fia. E lea a fia la ia ta vale ia pia o le malo, palemia, ia o whaamasino, ia e lea fia i tatu a whainga fōu lea mo le sila fia. Ia le atu ina matu lea wanoa mo ni whaafesili, ia le afionga ia tiu manu, ia e me se fo'i, ia le afionga ia mai avatele, ia tūlanga fo'i peuntu ina atu aia la folsanga. Mano la. Pe ua manino uma tūlanga a wale, sai si whaafesili. Sala no ia. Sa wala sa no manino a na watu pe na fisiri la iti la o fionga le sui mai ile la o fionga le e CEO la o fionga tiu malu mai le LTA no fa fisile to le manino la sa no mai i la fa i o pasi lo se la walu se fulu ia matama fainga foi o la se fa i o ta vale foi alu le tise le o te tono tato tano. Ai, o tai mo le ofisi, tatu tawale le tisi na te mai, tala talima skulu tukura te nei. Mono le fa tina mato, i hunga mato sistema i te mini. Pati o te roe mato tia ia numbera i te tasi mo. E ngā te tawale tisi, mati suma pe sinka sa pai lo stimu. Ia le whata o tonga mea tō fuafuanga fo ia i le tulanga e ono o ia le rationinga fo ia o soa uma le tulanga le na. Ia pe o le tulanga lava tele ona le pe la pe fo ilma le e ma fo sila o le tulanga le awareness se pe ona e tala no me ia o le ase fo fuanga fo le whata unga awareness e se mai la i to inga me whapea. Ia, le whaftai mo whafisiri. O le tūlanga lawa le awareness ngona le whaatini mo mātou susuna. Le ngata internally ia whapea fo i mātou whaasoa komiti. O ngā tūlanga fo i awareness e tūlatu i tua. E a te lea o te tilo po le a tūlanga e tauana ia tātou whanganga tā vale, no whautuanga e tōtu po ia inga. Ai pomare ia o tūlanga ia ngā whautuanga lawa. Whenu watu e le pūlenga wharewa inga.
Ma tu titilo pule i na ngata rationing o tatu pinsingi makiso. Ia whapewe whanga ngata wale tūranga kāpūli ngata sa whai loat. Ia male tūranga pui ma tūwa ai pui le tūranga le usage. Ai tūranga i lita e whanga i tāwa i taitas. I se rawa i tāwa i se ngā pele essential vehicles ia le whātingi tatunga le. Ia mar private, ma tūranga private. Mana wharoa. Tulanga le ulanga langa mai whapea tatau ona a mai le malo ia le tulanga subsidize ia tato public transport la se ufina nga pionga tu malo. Te whapsi te lo tūranga mai ngā whautuanga rau fwoi ma te lo tatano e food committee. Pato te roa o se tūranga o le sitanga fwoi o le level le rawa i le tūranga temi nei. Ia te lo routes. Mai se lava essential routes o tātou tunu. Mula tam whai fwoi le tūranga ngai manto wai essential routes e fwoi tātou linkage. Awala ia le ulunga tātou main road. So la po se te lo fwoi le pe wa se fufuanga e tu mau pe private sector ia tātou pasima pa te avatu le pūrenga por committee route tanga whāti. Ia me se tūranga whale titi e whao inga runga le ala te rima se whi tātou pingsing makisu. Mara whaftai lava tiu malu iau le ma walo tāwa noa wha mole ka ke manga oe wha pere ro tāwa noa. Lawa whionga tiu malu le langona mai le si uleo le au whai taxi. Ia le si tia le o pāsese. Ia alona winga pe fōringa mai a uti le swa ia ma si ipe ilunga ia le ia pāsese o taxi. Ia o le ase va inga lau whionga. Por me watalia la tau talo sanga pe le ai lau whionga. Ia, tātera mo whasiri ia la temi nei o lawa alu tātou tūlanga processing for i le tausanga sa tūni mai. O te poiri poti tātou matomista para whianga fwoi palemia. Ia, te ro le si fwoi tūlanga la mato ai o le revenue committee. Ai, ongo le temi nei tono le empa. O la ia i fwoi le tūlanga i le lotea ia tau pāsesi. So o la whātino penga benga pūrenga. Pato te rose ronga o lo restaurant whatua whaina implemente ongo tūlanga o i tātou level. Maa whāroa. Tai te le awa tiu mai. Question? Vaenga lea lena langa atu e le whiunga tolpai. O le ala saunua ngā lau whiunga ma le wa e iei lava la ia i le taimine o ma ale o tātou sua pe o le ua iei loa la ia tūlanga i nise av tāwali. Pule ala tau le la tau tau e tā ilunga o le manu fo ile la tau aunang. La ala saunua ngā lau whiunga e me se fo i uni tūlanga tau whaasalanga e ono mawhai ei una awhia ia ave tāwale la pāse la iti ili tūlanga lea whamulmule lau whiunga. E whaftai langa mi whafsiri. O le me moni lava e lo ia maa te Pau lava lo tūlanga o le whautua. E whai nis tūlanga o le ma te whāsoi ma komite e whāsoi ma pamu. I rationing o tātou pingsing te lo i tūlanga. Whai rea se aikia i tūlanga kūpāns pa se me titi tō huinga te lo i tātou. O le lawa tātia i initial strategy. Au te loa ma te whāsoi muli whai ma komite. Whātina o pato tūlanga i pasalanga i te loa whiunga le. O tūlanga i tanga renga le official leo leo te angai ma tūlanga le. Maa wharoa. Whaftai lava mula wano e tasi lava la tafsili e moe ni lava lum e ini se vaenga o moe pule lau whiunga. O le tūlanga fwoi lea pe iona i fwoi ia sau nuanga o le fuafua tau ia whaunga ina o tātou tāwale le malo. E lo whiunga o le toa o nanga si tasi fwoi lau o nanga ia pistilan na o mi o tātou atunu. Hamatau nisi au nanga le tau tanga ruenga o le ono a fia ma le mawhaiona whaatau nuina pe o sa mua i le tūlanga le anu mumu ma ua matua i ma ale lava i le tūlanga le soa ula o whiunga wha mulmule ma le avate. Malo whaftai, peon si fie i tara o whasalo teni neina o tāpepe nanga. Ai tūlanga i e peon si fie, e saole lea i tama nanga.
na ia ngā rudu e su whai tu la. E ia nisi o vai ngā nintanga luenga e whai ona malolo i de mai de lima i de afiafi. Ia se ia bia le aso whenga numa so. Ia ai e mosifia foi. Ia nintanga luenga se fulu ia kako ofisa hoi e i luto. E pasa la whai. Ia e ono nei i bolu. Ia e ele la mala ina na mo langa ine fai ona tu fauna ia ka ko tulanga ia o angantanga lo ia na ia le mato nga mo ia no ku yo sa mo ia bise ia de so fo le o to mata ia bise ka ko le tu ia salon lo si ia le a pa pe ai o ia ta tu tulanga o le ia se ka ko penisini ma ka ko fiori sa mo ia fai na to si la e ntanga lo fu la nga lo so fata si vai e fai lo na nga lo nga le tanga lo nga le pa mo fu ma to tanga lo nga i se leni tanga lo nga tu pe e mi se ka komiti lo fa fu ina tu la mo fa la fa fu se Malama mai ale au tustala male tatou ofisa fasalau tūlanga fo i pēna iai ia whamtalanga o tu ina atu le tātou komiti whauwhautua mo whaalawlawe mātu ia ma whaalawlawe whaafuasei. I le tātou iai le laasanga lanu moli, pēona tu ina atu ai le vai aso o tō nai ia o loo whaawawa i pēa le laasanga lanu moli. Ia nā ua tau silasila ma whaafonga mai fo i nisi o tā penpenanga. Ia ele ngata o tu whaatasinga o ta iala ma le mata i tuina ia o fofuanga ia a le tilo le awala e whaatino ai. Me to tia ma awala e whaatino ai. A tātou ono o tu loi leisi la sanga pe le la sanga mumu. Ia lawa mau tu langa e whaatino ai le pito la au a le tu tino le malo. E me se fo i le tātou ngā lua e whaatasi ai ma tātou paanga. Le fionga ia le a taua le lātou fo i ma tāwhai o i tāua. Ia e me se fo i le tātou private sector. Tawa latu tātou Chamber of Commerce le na mātou whaatasi atu le vai aso o tōna iatu. Ia mō seisi la sanga, ia nisi fo i whamtalanga o le a whaapea lava o na tātou whalong nai pēr. Fo e tātou Press Secretariat, fo i toi whaatino seisi whailua inga le vai aso fo. Au mai fo i nisi tūtino le tātou mālo ni lātou fo i tāpenanga. Ia, ma mawai fo i le sila fia whaalawa i tele le malu le atunu. Tawa latu le tau au nanga tāua, vato e le wha malo ma le whaatai. Whaatai tele. Natural Samoa water, the taste of nature.